zablude su zaista bile velike i Radić nije to bez veze rekao kao guska u maglu da lutaju. Naime, Jugoslavija je stvorena bez skupštine, bez akata. Hrvatska je izgubila svoju državnost i to se onda dalje osjetilo u progonima Hrvata, u želji da, i zapravo ostvareno je da Kraljevina Jugoslavija postaje velika Srbija. Hrvati se našli u vrlo teškom položaju. Oni su progonjeni, ubijani. Hrvatska se našla na mučilištu, napisana je knjiga Hrvatska na mučilištu. I Hrvatima je ostalo jedino da se oružano bore. Jedan francuski književnik Vener, ja neću doslovno citirati, ali kaže da Hrvati više nisu imali što očekivati od diktatora, misli se kralja, da su u zatvoru vođe, da su u zatvoru ljudi koji su bili protiv Beograda i dakako da je onda jedino Hrvatima preostalo nasilje. U analizama se to preskače, kao da se prije 1941. prije pojava ustaša ništa nije dogodilo. Međutim, zapravo ustaški pokret je reakcija na ono što je radio Beograd.